Zdravo drugari! Sada ću vam pokazati šemu kako da odredite najveći zajednički delilac za date brojeve. Uzet ćemo kao primjer brojeve 72 i 60. Upišemo brojeve 72 i 60 i povučemo vertikalnu liniju. Oba broja su deljiva sa 2, pa ih podelimo sa 2, to jest upišemo broj 2 sa desne strane vertikalne linije. Onda dobijamo količnike 36 i 30. I pošto su oba broja parna, nastavljamo da ih delimo sa 2. Dobijeni količnici su 18 i 15. I pošto nisu više oba deljiva sa 2, nastavljamo da ih delimo sa sledećim prostim brojem, a to je broj 3. Poslednji količnici, 6 i 5, nemaju više zajedničkih delilaca, pa je postupak završen. Dobijeni najveći zajednički delilac za brojeve 72 i 60 je proizvod brojeva 2, 2 i 3. I to je broj 12.